Mihring thiam na le fin na asang zel rualin kan mamo le thunun thei te po asang chowe zela kan che vela thilom te kan chor tang kai thei le man ru a kan chor thei dan azir zel hian Russian physicist Kardhasev chuan te fung Kardhasev scale asiam ani kha type 1 civilization a kha chuanin planeta chakna tha hrui om zong zong heng dil hing te tui phone te thli le ru te thlengin chor tang kai dan kha kan se thei to ani a type 2 civilization a hi chuan kan planeta chakna tha hrui om te kan sor so thei le kan man thei te in ngat to lovin kan che vela ni le thla te kan chor tang kai tu in kan mamo siam chu nan te kan mamo pu hruk nan te man ru amang dan kan thiam to don ni zona thei ta chu eng kein nge ti le eng man ru nge kan manang ti hi ani ome mihring te hian dam ko chuk tu le ma son je tu hian ma sanga ta to man ro sang kan lo mang to thina heng ai le in mut tiang chi te hi chu mi zong zong ina nung dama kan omna na kan mamo ani a voina kan mamo tam jok te hi leilung ina min pek te tui ni enga tang te a kan mu ani bera heng ba ka hian mihring na asiam chu nuclear tharui te kol phetha thi chak na te manga kan siam chu tam tak awm bok ome Kardhasev hianin mihring te mason na asangzel rual hian kan mamo po sang vezel tura angaya Kardhasev scale hi aduang ta ani Kardhasev scale a type 2 a te hi chu an ko sak asangin an ro puina thiam na le fin na te asang to hle tura ngai ani a he scale a changkan na level sanga ada te hi an level azira energy an mandan azirin ate namuleibu bera chuan words manani a tuna khovelina energy aman zong hi noi khasing sari sanga jani somni pakua tera words darkar tina kan mang anga chut ani a chu Kardhasev scale hi chuanin za a som sari chau ani a level nuai bera kan loma type 1 civilization po kan la chuang chhok lo tina ani chu he khowela cheng mihring ten he leilung om zong te energy siam na man ruwa atana kan man thei hun kan fin na le thiam na te alo sang to hle huna chuan he khowel pon lama kan ril ru le ngai to na ten mun an lu to nga mit kan len roi to nga kan mit kan len na masa ber tur chu chakna pai tam em tharui khat kan ni hi ani don ani planet omte lu lum dan kan zong to anga van theng renga arsileng vel te atang chuan ho sakna he leilunga kan zon ang che hian kan zong luai to don ani planet sanga ho sakna kan zon rualin kan thalim te chu arsi khovel dang te zong chhok turin kan thon mup to anga chung arsi khovela ho sakna zong tura artificial intelligence kan ti te robot tele computer changkang tak te kan man rual chuan energy namen lo kan man tel ngai bok to na he leilunga fuel kan ti chu ve te chu eng tham ma ani don lova khoi mun ma min thlen thei don lovani chu tiang van theng renga wak vel tur chuan fuel dang dai mi hring na kan hriat lo engemaw za kan man angai dona chu tiang chakna tharui pai thei thil chu mihring ten siam chu kan tum to dona chu tiang ang pai thei chu he khovelina an hai ber ni an awangin kan mit kan fu na ber tur chu eng min petu lum na min petu kan ni khi ani dona ni khi kan ni khianin kan ni hianin en na le lumna mak ta doi tam tak min lo pe to a min la pe zel boka ni chunga khian nuclear fusion kan ti nuclear pok reng boka chakna tharui engemaw za min hlan chhong reng thei ani chu tiang ani chuan mihring lo fing to tak te chuanin
kan ni ang siam chu tum na chu na sa takin an nei do na chuti chuan heng song tu na khawvel tang chuanin ball anga mum lian ro pui tak Dyson sphere ti alo lar ta chu tong kam man tlanglom takaman alo ni chauta ani Dyson sphere an ti chu Mihring na aswang tu na atana adin atak rama omlo ani a ni walvel thei kopa ni tuam kuala ni atanga nuclear chakni ta free lo zam velte lo da tha a lo thlir ngau thei tura ngai ruat ani a man ro pui tak ani dona he ngai dan hi olau staple dona chonin anei masabera kumsang kal zakwa somthum basaria ale khabu star me kara chon alo ziak lang to a arin dana chonin kanni le a holvel tu kan solar system te hi tam tak mundanga an loma chung te chuanin holvel tu bom pakhat an nei nga chu bom chunga chuan an om don ani bom chunga tanga chakna ta hrui in clear chuak ngau te chu anin an lo chin che ngau anga an lo kho zelanga chu mi thiam te lati mabak tura ani chona ngai me maya hengai dan hi English mathematical physicist langsar tak Freeman Dyson na chuan aron tui ni vele boka thil ti thei ani ziate atak rama thil thleng thei ani ziate chuting ang kan siam thei ni chuan van danga van theng renga thil siam dang te zon nan thil tangkai tak ani tur thu te eng zung chak tak siam thei turani ti in aron thelar le a he star me karziak tu stepal do na hian he aswang to na rama adin he bom solar system kol khung thei tura angai ruata hi aming alo pelem lo nge muni anu le zela mi te hriat dan chu Dyson sphere ti in alo lar ta ani heng type 2 civilization a chen te hi chuanin fin na hriat na thiam na chung tak an nei to dona an man ruwa po changkang hle to tura ngai ani khawvel le a che vela thil omte tanga chakna hrui lak chu chu an tumber an to dona ma se chu tiang ang chakna tha hrui lak chu thil na mai ani don lawa thil har satak ani don ni heti rol hian heng kan ni le adangte min tuam vel tu kan che vel thil omte tanga chakna tha hrui han la chhuak tur hian eng man ruange kan manga eng thiam na nge kan mang ti chu andil du lu tu ber ani a an han ngai tu a pian zia tur chu anni po hianin an ri ruang thiam mai big lo eng ma lang lo tura han tuam chhuwa vek ani chonin kan ni le arsi te chonin an chakna an hlo tial langa an boral mayang ti chu an ngai dan ani a an han ngai tu nuwa chon mizo paril ru taka ar ot ang dewa ong pheu energy an lak chhona tur chu tin man tak taka ani chuan an ngai ta ani chu tiang ani chuan Dyson sphere chu bol anga mum deuh planet emo ni te aya lian dei planet le ni te atanga engzung chak tak lo chuak te lo khol khoma lo da tha a hun him taka lo khol thei tura da ani a nakina civilization ina atul huna aman le mai thei tura lo khol thatu ani don ani chung energy a khol te chu khol pakhat ada bikin mun lataka emo solar system dang de ate spaceship emo astronaut temo thalem kan ti satellite kan ti ten an du dan anga an lom han ve thei atana da that thei na tura ngai ruat ani a chu tiang energy bom te chu a full ve le chuan a khol pui atanga in la thangin mun lataka thlok chon wang to mai tura anni chon an ngai ani hetiang khol ro pui siam tur chuan a chenga te hian planet pakhat mai atangin an momo angjong energy hi an sem chok thei don reng lova an che vel van thing renga tanga la khoma an mu thei apiang te tanga energy source chu an ti mak mok turani asteroids bel kan tiang chi te heng meteorites kan ti te meteors kan ti te atang te a an lor khom angai dona
thiam na le fin na mai ba ka a thok tur te aman tang kai tur te heng thok te tan pui turin robot engemaw zat an mamo don boka energy na men lo an khol te ti nun lan angai don bok awangin muang changa ata tol te a nibul maya handin chu anni tan chuan thil ol sam ber le thil zang khai ber ani don ani chu tiang khopan ham fing ni le a che vela tanga chakna tha hrui na men lo sim chuak thei te chu lo chuakin ni le asteroid belts chunga tanga chakna tha hrui han siam chu a thil tang kai danga han chhor le thei dan she thei civilization anon lo tling ani chuanin tuna theilo anga kan ngai tam tak te hi ti thei ani to anga tam tak ti thei ani tur zinga mi then khatle mi han ta lang chin te ang he type 2 civilization te hi an lo piang ngai ani chuan type 2 treng te hianin Dyson sphere kan ti hi an nei thei to anga an mang thei to don ani chu ti ani chuan RC te hi an phel thei to anga RC in phel te chu van theng renga thil thleng reng ni ma se leilung dana RC te hi ain phel ve renga science atang po fi ani a ma se Mihring in kan la phel ngai lo ani ma se he Dyson sphere mang hi chuanin RC te kan phel thei to anga an du na huna kan du huna RC te chu kan mang tang kai to mai dona khoimo an du nai mo kan mamo na huna van theng reng long spaceships te mang tang kai turin kan son mai thei to don ni pani na chuan khawvel thil man le lu em mai antimeter te usam takin kan siam chok thei to dona heng antimeter te hi van theng renga thil nung dang zon nan te dam doi ina te man ani a tun khawvel hian Mihring te hian antimeter keji khat lek po siam chok tur hian kumza tam kan mamo a ma se Dyson sphere kal tlanga civilization te hi chuanin ulsam takin antimeter hi an siam chok thei to anga chung antimeter te chu dam doya te fuel atan te man ruwa atan te an mang tang kai thei to don ani tin pathumna chuan asteroids comets le planet te hi kan du na huna kan kaltirin heng ho laka hianin kan filim to anga in sut pal in tok pal ti reng hi om to don lawani RC te an phel dara an bel bom thei to don awangin an hip na tha po an du angin an tilianin an ti chak thei to anga chung mang chuan asteroids kong kan ti te comets le planet dang ho kong kan ti te hi an du na huna an sil sak to mai dona heng ho laka hian kan him kum kho to donani ma se zo na ta chu heng civilization 2 kan ti te hi kan thleng thayangem tuna type 1 civilization po kan la pel lo ani a an lo thai ani chuan an ro pui hle don to ani type 3 civilization kan soi le thoi don nia